Ава қандай жақсы па, жақсы? Ата қандай жақсы па? Салам алейкум, жақсы па? Ава қандай жақсы па? Қандай жақсы па? Қандай жақсы па? Қандай ава жақсы па? Салам алейкум, жақсы па? Қандай апа жақсыңыз? Қандай жалмастарыңыз? Мана істең ата. Жоқ, сіз. Мен мейман тартып. Жоқ, мейман сілерсіңер, ава. Мен постоянно прописка болып қалды. Қандайсыздар? Жақсы, рахмат. Жолыңыз бүтіп сүйініп қалдыңыздар ба? Соны болып қалды ота. Құда қаласа мына қаласыңа бияқтан чұрқайсыңар. Қаласыңа тренировка қыласыңар. Не қылсыңар қыла бересіңер? Құда қаласа мынакей жол ақырқы центрлерден ақырқы жол үшін. Қойылған тапшырылар толығыменен бітті құда қаласа. Толығыменен бітірдік. Еме азыр құда қаласа жұмадан кейін алай 1, алай 2 барабыз. Ошо жерде алай 1 аярда өмүр асфальт басылган эмес болчу. Дача. Союз мезгилде дача болчу го. Ошону Кудай калса бүттүк, азыр жума окуп, Кудай калса ошону ачабыз. Кана чогу. Кана ким алды? Чогу жылыңыз атанар жагыраак. Кана бисмилля, ак жол тойбосун ата. Рахмат. Мынакей қыздар. Ой, рахмат ағай. Саламатсызбы? Мынакей. Қана жүріңіздер. Мынакей. Сон жол болды ата. Қандай ауа. Ана мачтта жақсы болды. Главный дорога болып қойганда уже. Ауа. Жоқта жүреді. Ауа. Брадерге кетеді. Ауа. Жақсы жол oldu. Рахмат, Алла разы болсын. Еме. Ата бұл жерде еме. Мынау Жунусова көче ең центральный көчелердің бірі. Центральный көчелердің бірі. Эми азыр Кудай калса мына көчөнү бүгүн ачтык. Тетиги Сүйүнбаева односторонний болчу го. Ал кичине узкийраак болуп калды да. Ошону кайтып односторонний кылып коелу деп атабыз. Ооба. Мурдагыдай эле кылыпчы. Мына двухсторонний болот. Мына караңыз 4 полоса. Бул проспект. Мына тротуары менен мына бактар баары тигилди, көрдүңүзбү мынакей? Полония деген бакты алып келип тикти Кудай кааласа. Ооба, тез көгөрөт, тез өсөт Кудай кааласа. Бұл жалпы ата 700 метр болчу да, тетиги Алымбек Даткадан Алиевага чейин. Өткөндө ылдый жагын ачканбыз. Азыр мына Курманжан Датканыбызден баштап Алиевага чейин 350 метр узундугу. Кеңдиги 20 метр болду. Тротуар 700 метр болду. Бүт кеткен каражат өзүбүздүн бюджеттен, жергиликтүү бюджеттен. Кенен кесип мына этимен бассаңыздар болот, чуркасаңыздар болот мынакей. Бардығы соны мұна. Азыр сіздің мешітке кіріп жұма оқуйыз ата. Иншалла. Ава, жұмаға кіріп Құда қаласа жұма оқуйыз мешітке кіріп. Мына мені білесіз, мына үй шыққан болчу, бір. Мешітсіз шыққан болчуңыз, айваны шыққан болчу. Тет тротуарда еме бар болчу, аптека бар болчу, білесіз бе? Барын алдық. Бар эле. Маяқта тет үйде 2 үй шыққан болчу алды жаққа. Аптекалар бар эле. Ооба. Жақсы oldu. Ооба. Çoğun oldu da şu, keyin oldu. Xudo kuch quvvat bersin. Jonli sog' bo'lsin. Sizga ig'lik olsun. Rahmat ata, rahmat. Sizlar men çoğu kılıp oz ata, badu жұмыштардың бардығын Құда қаласа. Жасағанда, ажаба, мен балдарға айтып отам да, жүректен жасағылады ота, жүректен. Шашылбай. Bir hafta 10 gün өйде төмен болса ештенсе болбойт. Шашылбай, қалыңдығын қарап, трамбовкасын қарап, молар 12-15-тен болды ата қалыңдығы. Мұрда бір 7-8 басып қойшылық қо, 5, 12-13 болды. Жана ички көчөлөрдү 7-8 басып утабыз. Булар эми? Болот. 12-13 булар ата. Кызмат кылган балдар бар. Мына Жеңиш деген бала бар. Эрнис деген бала бар. Ушарга бир бата бересиз. Биринчи жолго бериң ата, бирок жол той болсун. Андан кийин биздин президентибизге Камчы Кылычбаевичке бата бериңиз ата. Amin. Amin. Bu yo'llar yaxshi yo'llarda xizmat qilsin. Amin. Bu yo'llar xavfsiz bo'lsin. Bu yo'llarda bir har xil qirsiqlar bo'lmasin Parvardigor. Uzoq yillar xizmat qilsin elga. Amin. Bu mana shu ishni qilishga bosh-qosh bo'lib turgan sizga Alloh taolo kuch-quvvat bersin. Tanjonlaringiz sog' bo'lsin. Bu ishlarni boshida turgan hurmatli prezidentimiz Qamchibek Qilichbayevich
Hammalarning ham tanijonlari sog' bo'lsin, umrlari uzun bo'lsin. Amin. Elda o'ylab qilayotgan ishlarga Alloh halolan baraka bersin. Amin. Nimaiki niyatlarni o'ylab turgan bo'lsa, Alloh maqsadlarini hosil aylasin. Xudoyim sizlarning ham farzandlaringlar unib o'sib xizmatlaringizni qilib el yurtga dinimizga foydasi tegadigan solih farzandlardan bo'lishligini Alloh nasib qilgan bo'lsin. Amin. Sizlar ham farzandlaringizni rohatini ko'rib, ularning orqasidan uzoq yillar duoda bo'lib turishlikka nasib qilgan bo'lsin. Amin. Xudoyim hammamizni ham intifoshildan ayirmasin. To'g'ri yo'lidan adashtirmasin, o'zidan boshqaga muhtoj qilmasin. Amin. Allohumma Allohu akbar. Atamdan iki patriarchik balagama jol boshqarmaning boshchisi, bu shu xizmat qilgan bola, bari shu xizmat qilgan bolalar qata. Amin. Mana bu albatta katta xizmat bo'ldi. Alloh taolo hammalarining xizmatlari oxiratga zaxira bo'lsin. Amin. Qiyomatda boshlariga soyabon bo'lsin. Mana shu kimki yo'l solgan bo'lsa, ko'prik solgan bo'lsa, suv chiqargan bo'lsa-ki, o'shandan odamlar foydalanib turgan bo'lsa-ki, o'sha yo'llar buzilib, ko'priklar buzilib ketguncha o'shandan savob borib turadi degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Xuddi ana shunday savoblarga ega qilgan bo'lsin. Amin. Ularning ham tani jonlari sog' bo'lsin, umrlari uzun bo'lsin. Farzandlarining rohatini ko'rib, orqalaridan uzoq yillar duoda bo'lib turishlikka nasib qilsin. Allohu akbar. Emi jamoatimiz qata, bo'tish jamoatimiz qapatavering ham. Jamoatimiz ham tani jonlari sog' bo'lsin, umrlari uzun bo'lsin. Xudoyim o'zi intifoshildan ayirmasin. Hammalarimizni ham islomda barqaror qilsin, doimo umrimizni oxirigacha Alloh taologa ibodatda bo'lish o'tishlikni Alloh nasib qilgan bo'lsin. Allohumma solli va sallim. Allohu akbar. Xo'p, rahmat. Yo'lingizlar qulluq bo'lsin. Yo'lni ochib qo'yinglar, jeka. Ochildi u yo'l, ochiqlar bo'ldi shu.